prepare a special place under the house for you.
Detemo ki kurre sumanga tu katongkonan ni masolanasang tu papadokwa angga mairi den mani tala tengkaki solat jumba tang mabaleleki kinwan talami majong batang talami porostoi nawa painawan sang lentenan talok bakto sorongan bidan lami pokinallo lamna lami bawa lubokon batelen teknik Denong bakta bomba paraya tapo paraya anak oma tua merundai tua tanda palisu tanda mairi anna sorongan ki rong toni solanasang bomba tapo limbuan kurre sumanga duka tongkonami sa karinganan lenteka mentengka taman dulantang na patiwan ki anak tomate ya to rombongan lamai bori lamen sama ki lantang nomor 60 apa lantang nomor 60 apa
Laki landi mo ki tanda bilangi. Laki detmo ki kurre sumanga. So katongkonan ni mastolanahu. Kapadok wani anga mairi. Den mani hala tengkaki. Sola tiumbak tama baleleki. Nomor 5. Nomor 5 di mana, Pak? Ya, Mas ya, turun di Patirompi Inan ke Sorong Kota. Sana ya? No, through here. Done.
Rombongan Nani Agus, rombongan Nepurian, rombongan Jawa Barat.
Rombongan kembali mai bobatu kondok Allah tola rombongan domai laada. Yamatu rombongan na Rika, rombongan na Hakim Laki, rombongan na Jaksa Palebangan, rombongan na Nemamin. Setiap bolong tarampak itese bilade di ulelenan makai hinna untendeng madeko bekona
rombongan Solomai Morante Solatiruan. Tadi itu rombongan Rea, rombongan Kandian, rombongan Lino Rada, rombongan Domai Beteng. Apa tadi yang dia? Ya, lama ke taksi rombongan lan. Rombongan Kandian, rombongan Lino Rada, rombongan Domai Beteng. Nah, apa saja tu rombongan Domai Tinimbo. Kemang kita. Ya, ini supirnya. Boleh main dari sini, sorong-sorong sebab lanolai saya dong jete. Saya tinggal banualangan ni. Tak ada lalang tu otomatis lobangan itu saya dong lanolai. Sorry sini.
Atuh